Hello ma'am, I hope you hogalani, aduga koi machato mingaita, you kita bagsing sa saloishalani, rujato adong handakti ayu ngan baga nungdang ating bagasi kui ngam tau bani tumba matan da so fai jaba tha basub chalaga so isada sungsa sa ka loya ta bani bako ado nungtil dana mo kalen nge nungsit ni pura kui ngam tau we ko nungsit khusit ama ado ai ke comment ta ai Kangkhal design sa kamai nakan ding sen be se fasana video namaga utpiro o ai na haire ado ge video mate am so ai hause sem cha bani bako asamaina side nakan tawra thambidoni asena daily use ki oina design sa kishan besuna tramina yam laina chingsan biraga som loire asena susame aina ase Kangkhal se aina Instagram account manipuri Kangkhal bese lebudo adoga chen bo oidoni color ga se aina haijaraga ko ado ko tamona moina hokala matungda kona hokalo bani na mana kishan bi design to di haitamani na Kangkhal ga se solution ninga su thama me ado no bana Kangkhal lotion ya de haiba leite aina chakom changal ga de ek thorok padang de matang tabak se thorok pani mana su solution bi me se already Miamay nga size cha bread ka tawra thakre house mu sagom se kara lolaga kara sa na thaksan mine periods lakpa matam da di ko asa ba tha ka isa se sagatan base am nungai ba ko changang sing hap chala thakpa su isa de am nungai bani pu miam no bi koina thagi periods lakpa matam da sanitary pads ama hekta sijina ba taraga di koina 10 to 15 minutes layer ga boiro isa da haina da ba irritation gumba tawrak da ba yaw da ba sunate ba ko adu mai na tawraga di ko isa da mood su lairoi aduga confidence so oiroi amadi yamna comfortable so oidana numituma sum chat khidrobani ba ko akoina central pads amai ta sijina ba se koina flow oidana bagi da makta sijina ba da ta doine ba ko miamaina hana central pads amai hekta sijina ba matam da ko periods lakwa matam se perform amde so lengning da ba sum laining budo doidi koi budget pasu tan ba like oira kadra khola kadra domaina gi tension su sum lai budo domaina oi ba ko ado myam aina yamna nungai ba central pads ama sijinei ado myam da so ai share to jaram ge Miam asigi everteen ki Skin Thin Sanitary Pads ni asisina 40 pads yaurakani extra large oigani yamna lightweight amadi breathables oiba ko miam aina collaboration tawe ani pangtha thagat padu nate miam muktang sijiner ga yengu kyam nungai ga bido khangani ba ko ai su sijiner ba matungda asigi pads sum chelaga su sijinei ba ko miam asigi everteen ki Skin Thin Pads na Moringa amadi Aloe Vera su yawi ekhogi skin da irritation da gi sungak thokani Moringa su yawbani na odor su control fazana tawi fresh oiraga sum lehendoi ba ko khwai fa ba hairakpagi dermatologically tested products su oi sensitive skin ge su yamna safe oidoni yamna su secure fit oi koina lengba targa su pet se move oiroi mafam da sum lehengani ba ko akoina periods oire haina ko chathokadaba leiraga su cancel tawthokpa su yaudaba nate adubo asigi pet se use tawraga di dress up tawba lengba kotpa loina free da yadoine ba ko Miam everteen ki sanitary pads makhal sum lai bani ado pumna mak su sijina ba nungai bani ba ko ado miam aiso assist sijina ba da gi atopa sijina raga isada nungai ta do fabre ado na assist sum sijina kam nungai ke miam su sijina raga khangadi apta yengbiyo sijina da ba yawraga di ko ado miam asigi skin thin sina mu yam na paraga lakani lightweight oigani ba ko koina happy ba matam ta su isada feel kam ta su oiroi irritation su oiroi hena ta pa su fauroi yam fasana su absorb oiraga dryness feel oidoine ba ko yam nungai bani Miamay usi koi macha senaraga lairani mapada su maga hipmina da laire ba ko ai sunga phone yengdana ko tana khara lairani aduga koi macha se so yam le kalaba matam oibani ne ko pabung dei bu kumtha dei tawni lam phangdaba mana makong se am thadaraga ko aduga pochai se tu tap ta lam noni senaba dei am ware maka thadwe sansaraga ka pura makse koi cha da laidoni ado phare saudoine ba ko ado akoina piras lakpa matandadi yapna tanma matang ama lai lengning khonin da ba ado aina sagi everteen ki Skin Thin Pads use tawba dai akoina adugumda su kaimta fawre am nungaire lik oiramgani haibagi tension su kaimta laitre ba ko Miam hauzik se chachanga machaga aiga mapaga tawraga nutel kaimta chawr se ana thokluk pane ba ko ado piras lakpa matam se hoi chak chaing da ba ko inda ba kaimta chaing da ba matam su yawrak pane aduga khangcha chaning ba ma achoya pa ga sep chaning ba matang su lak pane ado aisu adumaina tawrak pagi kaimta chawr se da thokluk pane ba ko ko yauzi lambi de ngasi de luhong ba su yamna lei ngasi de yam pha ma de traffic jam am boy ba ko Miamaina everteen ki Skin Thin Pads use tawraga papa da thorak pasiga isada kaimta tension su faudana chatpa su ngamjare ba ko miamo pasu miyam atina chilam banina koina yum lambi su
ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯥꯝꯃꯒ ꯁꯤꯗꯩ ꯃꯣꯃꯣ ꯆꯧ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯒ ꯆꯥꯔꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯛꯀꯟ ꯃꯣꯃꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯃꯣꯁꯦ ꯆꯠꯅꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯁꯥꯔꯤꯉꯩ ꯍꯥꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯆꯥꯕ ꯈꯔ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯤꯔꯠꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯁꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯒꯅꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯅꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯃꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯛꯀꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯛꯀꯟ ꯃꯣꯃꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯛꯀꯟꯒ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯄꯥꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯄꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯝꯃꯩ ꯑꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯎꯃꯣꯔꯣꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯁꯤꯗꯅ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯖ ꯐ꯭ꯔꯥꯏ ꯔꯥꯏꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯃꯥꯗꯤ ꯆꯤꯛꯀꯟ ꯆꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯛꯀꯟ ꯐ꯭ꯔꯥꯏ ꯔꯥꯏꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯅꯤ ꯁꯟꯗꯥꯁꯨ ꯇꯥꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯒꯁꯨ ꯁꯟꯗꯥꯁꯦ ꯇꯥꯁꯟꯒꯦꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ ꯈꯥꯝꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ